Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya. Governor Indra Sena Reddy Nalu chon min khan Aizawl khopui bol hlo song bol na tuiriela Solid Management Center atlo. Sarkar lai pui chon khorel chena sanganga manatan Mizoram chu cheng vaibel samni pakhala noi somru ka pe. Manipura naga khopani mi puite inkara inbene thlanga mi pathuman thia mi somni chong in hliaman tuar. Prime Minister Narendra Modi chon min khan Jharkhana Hazariba ka mason na sang cheng vaibel singre sangthum hu honna le lungphum phum na huna mang. Governor pu Indra Sena Reddy Nalu chon min khan tuiriela Solid Waste Management Center SWMC tuiriel tlo in mhalak na sang NFA hemika in hoi department how to te kombok governor chuan khopui thang zela hnoma punchaka wangin ani dan turang taka hnomla khomte song bola tul tho soya mason na rodal lian poimo tak tak en ko zule toin hum konga tanrol atul thu soin har sarna omani point mitin tantlan atul aniati Solid Waste Management Center tuirel Urban Development and Poverty Alleviation Department noya State Investment Program Management and Implementation Unit sibmi mulak na a Northeast Capital Cities Development Implementation Program mga sakni in kumsani sompakwa khan honani a kumsani somni pani khan AMC kota hlanani AMC talan danin Aizawl khopui chunga bolho sakhatte pathiani ti lo kartlona phurlua song bolchinani a hemi turhen AMC chon thoktu somthum panga roya ni tin bolho pai truck za som ko vel ten bolho ton za som pako point poli pani vel zep SWMC tuirela hen an chung khom thina heng zinga ton somret pako point bel pako hi bolho nong ni in atang ton somthum point pathum hi bolho rowani a heng ti song bol ni in nitin driveway ton sari point pako poret vel hi man non le thei turin MC pompui scrap dealer som pakhaten hena shalchinani a wet waste hi mechanical compost plant mangin kumin mars thatang khan le tha chantir zel ani tlung vel khuwa tlang shileng khosik khule ritlang awanga sample somli pathuman lak endik zinga mi somthum pani te chu H1N1 trikai ni ti mu chu ani Health and Family Welfare how to netanga thun danin tlung vel khuwa hian September ni som pasari le ni somni paritin kar chung khan ritlang khosik le khu uvei mi zani somli panga chu tlung vel Health and Wellness Center anin entira hetiang ni wang hian tlung vel khuwa hi shilena khuwa ponani a thotani khan thingsul the Primary Health Center laboratory technician chu tirin mi somli pathum sample la a hei hi tholani khan Aizawl lama thon tha Inzora Medical College endikani a sample somli pathum zinga somthum pani de chu hritlang chikhat H1N1 kai ni ti finfiani a H1N1 hi influenza A virus tinan soya soidan than kata chuan swine flu antiboka Doctor research hritlang kai te hi ngai to omle na tak anom lo nin an soya mi zani somli panga zinga tamjok hidam to in mi somseri vel ero chon an hritlang le khu hi aladam chiang lawani hemi ma September somni panga khan chana pol tia soite chena chon thartlang nom khu apo hritlang khosika dam lo hi mi zani somthum pathum velan homa an zinga mi somthum panga te sample endikna an vai hian H1N1 hritlang na an veti mu choni to bok mi thiam te chon H1N1 hi dana in ka chon olsam tak ani chungin la omlo tok an ilo thon soya tlung vela hian gospel camping an bosaina adar nia hriatani a karle elama presbyterian compound thanle dona wangin in kaida lo tura film khorot atul hle an hriat thon soya chon thartlang nom khuwa hian sikul atanga in kaida an nia hriat ani bok Sarkar lai pui Ministry of Home Affairs chuan State Disaster Relief Fund SDRF le National Disaster Relief Fund NDRF atangin Mizoram tan cheng vaibel che somni pakharia no somruk aron pe chuak MSA tu suna talan danin SDRF le NDRF atanga sumlo pek lok hi furpui tuar state som pali te tanpin turani a vai chon cheng vaibel cha sanga zare somnga pariat le noi somrok ani a pek so zinga Mizoram chanduri cheng vaibel somni pakhat le noi somrok ani kumin cyclone remalin Mizoram noi nu khan sarkar lai pu atanga chom dona tur hi Mizoram sarkar chon cheng vaibel cha zani somthum pasari le noi somrok zat jun thlai holvel khan adil ani karma sa chung khan Myanmar atang Mizoram aral tan zaruk samsri pakwa no lo bel ni in Home Department how to the chon an soi Home Department how to the soidan chon Myanmar atang lo lo bel mi zaruk samsri pakwa the hi an vain Aizawl district an ta ani a hemi hmalam hian Aizawl district relief camp omlova tuna chon relief camp pathum siamin chu ta chon mi somret pakwa an omta a relief camp pona an chung khatlai na le then tha te belba ka mani in lu ale mi hnoya thoka omchil ngal mi zani somni pasari omthin chumi zanga somret pasar in ron belin
mi zere som pali an tlingta ani ral tan lu thar zinga zani somi mi pa ani a zani somli pasari me cheni in no pang zani somni panin om boka heti hian a ma a Myanmar ral tan zani somni pasari omna thin Saitol districta hian mi zakole program ta a tundin huna hian mi pa zani somsri pali me che zathum porok le no pang zathum somni porok anom ta ti na ani heti hian Mizoram ma se himna zonga lo lut Myanmar ral tan hi tundin huna mi singthum sangthum zasari som pani anom mek ni in sarkar chuna sinchi a anjinga singkha sangro zasari pali te hi relief camp za somthum pani anom meka singkha sangsari le panga te chuan laina le thian ten belba ka mi in lo ten ni a anjinga singkha za sompa ko hi mi pa an ni a me chia singkha zasari somre pani le no pang singkha sang ni zere som pakhat anom bokani heti line September ni somni pakhat malam mi zero somsir pakwa te anon lu bel ma chorkar khan Mizoram Myanmar kan omek te hi an claim sot lea mi zakwa somni president claima si ha district atanga chuak mi zakwa somni pakhat ma mi district atanga chuak mi pasari ten ni a khoi angian kala Myanmar ma an le le nge ti home department ho du chuan an shelo thung ani final ama be pui thla kalmek nimin tu khan longtai this conference hall advisor chief minister Health Dr. Lorenel Peglina chinza hovin kharani a longklai faina hapta kharna hian Dr. Lorenel Peglina chinza chon faina chu chunsom zel ngai ni wangin thatha lovana sazoka malaji tourist sarkar department zilaino pangle mi puite aso mani lunglei district a chon convention center a faina be pui kha kharna inkhom bot cheni a heta hian lunglei borsa puala thazula chon hun man puin SBMG le SBMU report ngai thakani a hemi pola thujek loman semani sersi papo borsa pupo el khu machon nimina sersi district faina be puitha khana in khoma thu sein faina be pui chuni tin kartin e kumtlona man turani thu soi ani khozola faina be puitha khana in khoma borsa puke vanal thina chon final result chu ain kung kai tla thule result tur chon khotang ba ka ine lo po one fai angai thu soya faina chon khozol district ati hmason nge be se thu soi ni mamida po faina be puitha na khana huni manani up district borsa pu jacob lompe chon sarkar department pisa zirna inne khotang anga malak na the top chu a ma an la ti mit nge ya mu theya om thu soin hemeta na kong an sa kok to chu sun zoma district fiber ni reng the turin mani thena zon thwa ma la sun zom zel turin kal khom te a so mani kolosip this conference hall of final be kharna in khoma district borsa poroba silal mangai chon faina konga malak na cho top na tur ani lo thule kolosip district chu khotlang fai veng fai le chung ko fai ni thina tura boltran so ni thu asoi ani Union Minister of Health and Family Welfare le National Blood Transfusion Council bo sai India Marsak State jing athona tisen petraber lo manchu Mizoram na dong tholani National Voluntary Blood Donation Day pola Rajasthan khopui jai pura India Blood Donation NGO conclave bo sai loman pakhat na hi Mizoram ayo in Dr. Vanal loma khiang te lungne civil hospital chuna tonga Mizoram in lomana don hi tisen pek le lak chungchang State Blood Transfusion Council minga kaltir ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Manipura naga thingtang kho pani mi puite inkara in baina thlanga mi pathuman thia mi somni chongin heman tuar thudon danin in baina hi Ukrul district thlangani a hungphun le hungpung thingtang khomi da chu Ukrul market chunga Viewland Baptist Church le Punjab National Bank inkara silainen kapa heng khuwa chengte soidanin boina intran he khoramri inchu wangani a nimita thleng khan in kan he thlenga police te soidanin mithi jinga pakati 6 Manipur rifles mile sani a state sarkar chon internet le mobile data te da car somni police chung Ukrul district ani top ngala venhimna ken ko tur sipai thanem tak talu bel ani bok Prime Minister Narendra Modi nimin khan Jharkhand Hazaribagh ka masona na sang cheng vebel se singre sangthum hu honore lungphum phum na hunak manga thu soin pomodi chon project sang an nei te chuan tribal te ko sak phunga masona athlan tur thu soin thingtang lam masona rural te po ti changkun zelani ati धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा इसका लाभ देश के करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा Chanchinthar cherti tomna na tlang pui Governor Indra Sena Reddy Nalu cho Nimin Khan Aizawl khopui bol song bolna Tuirial Solid Waste Management Center atlo
sarkar lai pui chuan khorel chena hrang hranga manatan Mizoram chu cheng vai bel samni pakhat le noi samru ka pe Manipura naga thingtlang kho pani mi puit in kara in benet thlenga mi pathum an thia mi somni chong in hleman tuar Prime Minister Narendra Modi chu Nimin Khan Jharkhand Hazaribagh ka mason na hrang hrang cheng vai bel sing le sangthum hu hon le lungpum pum na hun mang chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani